Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati i nastavljamo Robbery Bob. Hajde ovo. Evo ga, došli smo do ovog predzadnjeg levela, pa hajde da mi vidimo šta nas čeka ovdje. Kod predzadnjeg levela. Kako sam rekao, levela. Ok, hajde. The setup. Ok, ne možemo izaći van. Za sad, jer vidite zaključeno. Ovo. Pa hajde da krenemo drugim putem. Ima nekog policajca. Tako je. Dobre. Sad šutim, svaki tren čekam da se prodere. Znate kad vas vidi onda kaže. Ali da bit će levelu stealth, jer predzadnji level, malo da igramo kao stealth. Pošto ovo je bitno u toj igri. Ne, tu može vidjeti da su otvorena vrata. Pošto oni vide otvorena vrata, to znate. Jedva, brate. Morao sam zatvoriti vrata jer onda bi se pitao kao onda mi se čekati. Mislim, mogao ubrzat gore vidjeti. Ali mi se ne da. Ok, ajde, čekat ćemo. Kino treba, ne znam za koja vrata. Za izlazna, valjda. Ili za ova tu. Sad nas ne smije vidjeti uopće. Ova tu dvojica. Majko, mila sam ti okrenut. Razvalio sam vrata. Ako su to uopće bila vrata. Čekaj, ajde ubrzamo, pošto mi sve čeka da koji dođe. Dobro je to što ima za ubrzati. A kako sad ja? Pa ovo je nemoguće. Mislim, možda i moguće, ali teško. Ok, kad on dođe tu, ja moram pretrčati. Valjda. Dobro da sam ostavio to na vratu, znam ga zadržao. Ja. Yes. O moj Bože. Sve sam uspio. Tako je. I zadnji level. Sad se borimo protiv ovog tipa. Ok, ajde prvo ću, imam ideju, prvo ću ukrasti sve stvari. I onda, vidite koliko stvari čak ima. Već ovdje. I onda ćemo uzeti to kao blago. Je tu izlaz? Ajmo ga tamo, a može i odavdje. Vidjet ćemo šta nam bude bliže. Ok, dolazi. Će biti napeto. Dobro, ovdje neće dolaziti, sigurno ono. Ne. Brže.
Gdje će sad? Ok, sad dolazi ovdje. Koliko imam vremena? 3 minute, bože sveti. Vreme. Pozvao sam policiju, bože. Yes! Ok, sad idemo na drugo poglavlje, tako da vidimo se sljedeći puta kada dođemo do toga.